Ali yang guklamo ang im lurio mlamo temel sensor gidel akabar meter gid angar alet edi wager ogul no im lurio nga ma Mr. Wilter ruba khala kultur yadi bakra o ay sa gam le tol من مقر الويج من قرا مال ولا بنت ما شريد تيجو تو يتكاس مودين ما هذا بلو yak malungile ngok lenga kadiril man sogal mo madangil wasen ngara amlaringi sel press conference lenggola dimla ko madangil wasen morngi makon ringi ngani al mleko wase gomes ringi makasen dia kan itu mas ngul mora gandino se ego paradise ngana mata tem sim na ni oy makngul mor seigit yakpong engam aulubong maktire rirensia alala mlamora melengel umre maktire sa alala Jeffaro ngele ambassador mga tadu seigit question gakrin si malah di bokso dia ma answer president makrin hal misal mangani aboktul girel say kamongil muigel sami mro okay ma el alwi yang belanja high level delegation ablam digen may gilel tel kampak temati ambassador yun ni ma adal ma mengele tilka amle nola amle mitlo bintina ad olbi le mo matima ma ministerio nos modice le MOU telegram pak tablet sani emnangya rota tamne invite adama rota ndara capital emnangya initialing of the compact negotiation agreement matamle pamle formal signing ni president mina ambassador yun ma minister of finance emnangya ko ya president gore ako next year at state tamle invite organization ma press conference and will hold nila satellite office of president el masado tiale agreement ta compact sa kadim lebe etapik tin mla se ang gaji dile Jeff Farrow ingal ko mle mate tolo rio gel belale gile tial compact ta mamlari ya gele formally gal ko kalsura aba all billing gele Lauren office sel imak ken dimnak si mang tamla say emil sadr tiagi dile agreement tel MOU mai gele kora temis kita ka breakdown na gele ngatial al agreement lagi kami bilang karena ada person mong mal sumukom ngaria temis in mo sel temis ko mesa seno gidel el press conference hindi mal na to ka mo sel press conference melang suakal di mo ela ko si mo kan ba lang mal na to ka mo kung daswing awil de tergibel smodir ubakal bod understand adablu kasi tirakat tangalat tamil saade en agum daswa adablu adilong sisi adi kan sa mangil kasi ngramal natyal yal agreement ma yal saade mo kamal ngat tangat ya ngarubakal mal mga terten mga do ayatit yagidil tokoy mo hala ko sila korgam bado mo ulit sekarang sudah lagi lah. oy kaman sulang engok le dirigal malungilitasis le gorgao mutirgal krurgao malungilitasis dirigal mortirgel rogul adar belao luguk mloringa te lir elal morreng sertial sior gidara agabal minter gida ngaralit mang kamlomolgoy wasing mungil bodo sauder tiang leng boram laringi circle press conference laringi adara merigel tirgel gel hedra negotiation merigel ratora kampak dan mel mga dadu oralad ma question nga kasi turuat al adam na sel press conference laringi adara blul ngarni Ilang tirigel na press conference sa dimle iba't ada news ma titirigel minister sa nariyan minister minister finance MRCTV minister of state minister Chengin sa lakawid ng lasay ma obiang
kore mlani yang kagi dili adang bar dili Jeff Farrow imora adang bar dili lawyer el director ta legal counsel agong legal counsel dili dili belo plus ta lawyer ni hindi ko ngarali bre lang behel pergi dili kawal ble bulbung kila last administration lo koram sa dili mongol continue of course vice president udu president amla sige the press conference kaya nila director tax LOA iya dal ko director mlani input rin mo tiyale Idim laga adra bulu ngarngi. Hindi wa yan press conference Okay, biway kay gidi. Man al sumang Di broadcast tambura adam. Oh ya, sum ko mo mga dura process en margoy wits en sogal morisay en wayal dirga bol complete yal toy. Ling an adra bulu dirga kal lebolu ngir rong sia presidenta kundaso. Len dia rogul adra bulu amo amle elbang ra press conference. Kulgor nge ase ingla girel el morar adra bulu lo giwa town hall ngarang klel bolso di tial agreement. Say gida gugul do so maktul mo say e margonge engaringia a bok paskaul legal aerial bodo tax. Yan ngaringia additional summon malgoy mo sis bertian rireng sa sil conference and sabi mo malgoy mga damlas mal adres ay ngaringia 5 points sa saka bodo kabir el girer tial up to this time le orngasegal mo seral bol close awal dilulu asay tiang adir ka egal blad October lang adir ngaringia kwab serngil dirgal adu ngi el mo dirga bol final le tala mangira US Congress el appropriate audod malubet gonger tial document emergong ngi mal mabel gatak le tum wise adang seng klinasin dial dilulu asay Hindi wa say. dir ngaringia ko amod le rulio Sabel mo niya, sabel mo niya. Wasay ma process el bogul goringia mal di mer el al time sel gotro mula al dadu mer al time sel approach sergid el mortial al dadu seguida bok address ngi ongerul bod tat serni hale bod merga sel gote morgong okay Approach. man sel lo seneger tiang egal gulga ul tuir sel el compact agreement el dangala al serela sel bleda dungu lo giwa sen kiorar bulu emergong egado falor gilela sel gudungali tletele witsa gunda se gidroga agrinia ase tial dirgam lo mregal al dadu mal di address sel section 4 do ritura tial compact I say section 4 do ritur sel financial section ra tial compact say gida gire say sel dura every 15 years gida girel ngarngil 4 times and 3 times el 15 years es el last el 15 years en girel momede la 5 years ru era a 2044 en a start a negotiation ramo es el gampa Take the fraction po do itruguban latyan upon the 15th, the 13th, the 30th, and the 40th anniversaries of the effective date of this compact. 3 times. may say me ese ngani sel 5 years el gumdas en 5 years a gumdas tilaon mo ngin sel original agreement el wase momede la 5 years el dada dul girela mobes al sugumang moria mobes okay kadam na mori sey komes tilal oy maso ka do mes til ma constitution leng dia sa dan mlgot ko dia ngara okay man say gida akmo mga dul girel approach relal gukul de swega say kadam lom widrangi say gida gukul de sweg tirgal mga dul gireda mal mering lowrio man dia kan soakal wasin dia maknit ng makanang dia kal gire kal margosel to dia kal lakal gire ding
appreciator o merul blarngi meringan lurur metirga meringan lurur endi ulumul agum la malubak mule predict la setiang amu makitra do el tiagida ul tial gampak tel dangara al serela angaringi angar ledel ngara al sel giredel ngun samrigil ese gumda serdim ni rogula si tangar tial jaga ngot luul di togora security military ramrigela adbil strira most preferred nation clause emstrira denial right tir el gilngel was en biagim gangera ngidil bulum bel sisba a military til merbelau el di biagim watur ramrigel di tal merigel ngani aklisir el defender el merbelau le te defender gid steigida gudun li el dadu endi ngaringi atemela igalto id gulgol asin 15 emergong ya lasting mu expire ngaringi atemela kada adadu endi tiang ablolo redringi mai sei aulak kulumla la setiamum tarusul turra dia temela aldadu dirga bol gired aldadu gired tial 15 etira semeda aldadu yang matarab sulam la du tial toy maka understand si ma bela girel go operate el girel sei ending la chance scope per tial agreement maudo da girel chance il diesel mom gasay mo betong niora negotiation aulak mulai sen sel time la dur tel kampak tendim la katoy lo asay abela moringa military base ngi moringa auredar ngi moringa ngarang ege of course tendim la adal predict ay gelen now ga tal adana intelligence americana manel mai ga mo ay sen di gidal ya do ngi magadigil ngari say gidal toy lo asay leme debstira klisi etmo protector gidal india soldar gid mangarang magadigil ngari say endi tirgang amle lo asay gamama maramang lengmla dub angod altoy magyaw sper ngmiul lol ngaser taltoy magadigil ngay gumda soyan maradaleda gil ngay leng ngoy gagal mo sa agot telgim ada dura kampak gureng stigel mo adu ayas illegal adra state department sel time as haro mandya ka understander kami so me gim defender kami hindi ko am ko mas ome gom dio swimming trunk ablula adam la change mandya sa bel tilatoy seminar gilulgor nga kasi so me gim defender kami hindi dakal so me gim uspe a nuclear rebelaw maktilul wase diakal sabegal mga dadul ginel tilang aul deswera bulur belaw rogi mlora referendum mlora constitutional kamo diakal sabegal kumurgal wase malube ngidil tal president Trump rigel dingil tal malube negosyator dulase agyong iye gamiami diakal sabel tilang magikola dimla seigi de wala kay titrang rarole atoy makmunasi kamama diakal somamol moaya abigini agimla miles ramadamama ulma gimirur tel constitution wise diakal somamol bomo mlo tilak tultole ko sen diakal somamol mo oyar adara selbulul lolgol se komlo gini pikirtir kom garal kora test lo se ikan nuclear nga albora adeng makasak diakal somam tilak seigi del toy au ulak mlo fil wase tiang amo ngitul el dadu diul mo la gomes ngi al adara buluha diakal included ngi etigida ulak tilul waise alo abol mereka al dadu eblal gumura tim emergong ya gugera terura senator sulwase president namla brief all bill wase kada makarabo dongo do urtiak ito asen dirga makaseng lamor nga time mo aiser kami ule kom lamo included ngi kom to dirga lulum das waisi e al uben dim lagal molmo
Agumda sen senator talamas. Aulger rager atara press conference a president plus. Togora mal betak ngat tirgal ngarbabal soldau merbelaw. Gora di dia kangaral mdung ngarang ngarangi. Yamle ensure clear ngasia adimlak al president tamalgo ngira walel minister obiang amle mga dul gire losi. Aigal toga routine. Aigal routine nga kampak tirga ngamil milding exercise tamo conduct training tome sa tialbulu sa tamara boloru lagi. Ma vice president munglo marak lagi toy luaisay. Say gida nga kamlo tilgibel moriak question na uldo swegling kaduguk munguyuan news rakwa medire kalome sa ra YouTube mora atel dula sing Indo-Pacific nga klele nga niya agora competition na sen tabato ka war equipment ni latest and sinang marigel magadome say man akmo mdasul wasi nga niya mo happen rebelon di daklo ay sergi mong el man mo magate mergong ng maarinya at ko'y luwasay morngia a presence la US military rebellion mo tilgibel klaw mo tilgibel betok sa estimate lulugor niya nga 200 to 500 talat telang hindi tirgamil conduct training marbuli sirgida mo involved direklo bantri adra Oscar ma el molmong emergong en tuab da babier president mga Saul muna Miguel, el gimul Saul der ngirtial kausis aklen, el invite la military Miguel mervelaw. Rau riu ra lemel nga ra Washington DC. Tial gulgor niya, au alil tial aldobi. El mol tuab do selo ul 400 million. Mungguk kumyon ada news au tabdi man tuab da newspaper magiguk mo o gernil mo tial. 400 million ng ararang-arang estimate wata. El molmong mergong mornya ato ang waklo asay. Ara negotiation mo murolung el mona Miguel mo chief negotiator gida Minister of Finance ang nga team lo banggil mo. Magmulo ay say hindi ko dia karadro aku bukan ada bila segom namu mendingin luas ngara kora bodol boy itu sen dia dirga ke kau dirga lo aiser kama mol morgi omrael waisel mol ma aringi agora uldigel sektung uldigel yang sel geis rangaur el kiliwira newspaper dia kak mil sarasio ramun latial blay el Salvador lo hace ingel mlega gobernador ngaur mlesto bertirgel soldado mlo olger dangarang clear radage murtik medam ngakmlo ger kora oger Salvador lo hace kiam dirga albornya aldu ra obisa president maka gobernador regal state lo hace ngara mormi malmera de lo dri kudora wal mlada qadni anyway agumda sulwasay seral bornya aldadu el mawaisay edirregel di diagala lo ay sergid lo sen ngarang arngi malubeng agim garang alubeng ngaramo aldadan mura aradan amriger el alblal chenza toy mo ngarang may kagida sobel modub al toy yakmlon mom da sulwasay tianga ulmo mawaisel toya al adia kaul de swir tirgal adal ngara al dadu amongwa kangera al adar belar tial agrimi na adinga al dadu ad longolela a negociator girma negociator amerigel el molmong e truly agreement temergo sa inerngil waisel dilu para hawai malubeng ngigel dimlakal borar adra bulul to endi ngara al selarngo kasi ngod al agreement traige dia kadil kabera atogora udo del mergum elogi el dimla kangaral temelir al sila kampak
mlet censa date ra due date ma bo terminating date ma perpetual ma ay del to mlet censa el dia kan ngara section 432 lo asen mornya perpetual ma mol dire kan ngania rumol lo asay mornya la possibility bol censa tora immigration ma ngadyo dang sapto rumol digel gudangel mlo abier mo do mesa ay say anyway sera alguk lebo ngal presidente da nga surang alwips edim le gisal togol dali ediregal dimlaka di tel ngim de alsan mani adilu lo asak tilur ana merigelo ase cell number adia nim acceptari seygi al dinli magadri ngsi ediregal dilu lo ase edia al soma mal mutul madur ana merigel الجونيرا تقوي ما جيساي نبابير مغران يمون إذا كانغران سوما ما عادل المتوت كرا بريزيدنت أمريكا واسنغا جدا هذا الموضوع دونين مثل اللي تقوي ديل بول مرال تقوي غوا دي ملاكسال لك مدني بروسيجر أيجي غوا دي ملاكسال نمدات مسلمان نتسير لنديان غران كومرين نسينجل أمباسادور يونر عمودو الواسي أجيف فارول الواسي أو من ديان ديرغال سبا عمل ملاسين ملامو مريكتيان كونغرس الأمريكي لا جيرل مغونغي يجيل مرال سيلتال بابي روئرا بول سبا عمل الريبيل واسين مالتي لاودو متيال داكيومنتا دي imururungi من سبا المرا باجيت من ريكوست president am request no US Congress esel nga US Congress gunge kamama mo free so am mo yanto se am le tinger elal gil sara president man ndira da kadabay remen sara adal ngar outside madresara igal mil social media a president o obisa president avial tob del mirabuay el mulase mo ngara status tiang kad girel kir le tiang amle kamal el time lora la approval ngil toy ngani ara adal mle lusa la ibertin mangana ke upebra to ending tingiral blue makumda sende al sabela di igami team maluben la negotiating team maluben vital presidente kumulase gingo de tiang edavi lengul gia referendum yang mangai mengirel morisegi del process la google deswe Seigida approach el gulgorgil wasi mlem knit approach el gidan mo halu era gubese tigida tora udo maktidu le gardir ngamos ornira el detail en ditia gida gulgorgil wasi mle girela al du ser al gotlo mul el bornea negotiation la amount traudo mal uben ma mga dul girtal el compact el inicial ni yam legot el girel doger ngil mo amrigil matir man giril loger o sisil gel mergida se yal agreement el bled signer ngira 1968 omdas oy tiang ngarang adir ka kwasa al sel gira amrigil mrule dir ka rule lem bal dukra al sel mangaray gel gira belaul musamrigil dir ka rule Ruera domu ratara agreement mo amendri leng tiaklol kan tarakta siaul mangania trasyon nga ngak nartiang akwasay siya mga kausa aklak na si tial agreement tagire del change ngil mo diakal dil US Congress public lawable toy girel mo treaty man diakal sabela US Congress el disuldil diakal cloud ngirgit lelal dilala Congress aswel amendri Kita dia kasih edel mau testify. Kung gana ka, kaya Bong. kaya tilang. Bong. Tilang palkulak mo, tiyala kampak na betasan ni. Tiyala betasan ni. Oy. Tiyala MOU? Dia, tiyala original Okay, kampak. okay. Sumong di subject ng mala Amerika. Siya sumong tanga Amerika, di siya ruwase. Imchan sa laing, siya di na lifat tiyala kata. Lakaw doon mo rin hindi alsuel toy. Matiyawal di nga wim of yun. Well, hindi waigel federal grant. Sumen dia kan mulsis bra al sel el public law inna mo dia kaw doon le korgo. Yan, isual, hindi mo siya kalagin.
Awal hotel tiang dire kal gudang lilu ulem. Ngara ulel tial besel kal da dunia la tiagit. Ar soldar Amerika lam ler belau. Eo mais belau mura belilio mengaur mengarar mengel tangi. Endin dirga kal borngia appropriation ra US Congress elwasi. Tela ludo da mo fund ra military move el mora tegi lon lasing Indo-Pacific program. Maul mabebi raigel CIP tiaguk ti prediction na. El bilski da Ameriger auriu ra 18 sa igel blen negotiate President Toribio ng Hawaii. Ludo da CIP. Alingila el momru rapport ngayaw. Ay gaigi da amle ay sige da tletele. Mang abol treaty en diagal suela congreso el disuldi margoge gide lagal bodo ng gire del gongel wasi al sera treaty mula se tiang abot terminate ngi ngara procedure seguida ulak koram le puso el to en dito así ngara mo malugor ti alto bere mel dilo ay sen ka maudo anyway dia pelgul tila mak mo meri seguida to en di seguida ulgor elange ulak mula se audo da dial enough rangul de sue kida a presidenta en sue ni le gorgaul clear nga si awase kida gotol makasaila mang on a per capita basis en why al gotol toludo da dangar tirgel bebira ngelusel en sere o bingaga kasi kaya dia kaliora per capita ay gagid all hotel apela ako tulgegarel belura igal belura Micronesia alone o aya clora blula dinge garera igal belura FSM Marshall rail disira amanay maul mong mlaning isel convention ra saibal emergong ya president apela amol mula se kamama dia kan bom isbertial government al suguma agot el presidente akan atial Federated States of Micronesia amo other belau mo visa presidenta mo or belau mula se non-negotiable. You either go accept those or we're out of this. Say amle position or below. Matial lulda sa independent o lumu resell time. Kasi kada tuwa dal sumungay si. Diyan ulumu al sila Congress of Micronesia len. Abela gegrel bulu en diesel nga niya Congress of Micronesia. En blagatlel bela ulmura patra Congress of Micronesia. Amomoda ka bulula mabulura FSM rogui en ngasong sa raigel. Gida mla niya activities economic activities. Mengklau dulu gida ongeru nga Marshall amlegot len kwazeli na ul mutamel kolek tagilu do amri mengdiagal atel en suela lolgorni segida atingigal ma president taksumo rengsen madangele mlatal gugerni selke segida ngatang malmutel imong dimlakal garir akwasei akmle interview ngi dilur ngi lwasei Aigel federal grant ramrigel, aidiagal girel mora foreign countries, malubeng independent blue. Girel dingara US territory malubeng state ra amrigel, aigel 52 state and teller amrigel. Alaska, Hawaii, mga ramulda karamin land US. Manal club ling level per capitalim sel tolul ko nga wal dulwasay hindi ako ngayon di a program ra government rida ang aleda malgor tal to hindi nga ka mulwasay how much is enough leda nga 1 billion man di real ding so a konger selol ko nga presidently wala ko sa Amerikela giril pay us for what we're worth on this program. Dia kaliora population.
Belur belal tangge garel belu en di strategic location ngir tial Mondara Pacific kira ngara front line. Dio manggela Amerika ma na tiale Australia ma Chaval ma Taiwan. Etirgal adam ngasay dial ngartel. Komes mengklab lingaledan mura alsil. Madira nungul mura loyal tirgi dal mura adan Amerika ni betol ngalgal adar bela luar diwaya klungi dal ngal mutel betol ngaran. Ay galo dengan adra JOK milungir se report la JO le testel. Di regal malgoil wasing muda swala tal tora kampakling. Al adra bela mla mubul men Amerika. Semle top del diregal question. Mle tinge la Jeff Faro mangegi del ambasador wasing. Geomesal mal betol adra bela mla mekira Amerika. Tial bela mla mo family Amerika. In fact, I think milgol was nga ngalgar belol friend ra ngalgil. I think he made that statement. Mega Oh, statement. ya Jeff Faro amal dilu maral toy. Makora man lgodi kalban ri maktula se mangana magamadangil waise margo oldub ay gay gidel toy. Len dilu luase. Amal intention na mrigel. Sera longeru longod adu. Yakko asing mal ulgu makmeder ngi makmula sing kau gumadang tal to yang araman dia kamulgo matakliye margong gol o martri dilu lo asing amrigela malul de swel adi mlakal salwa belal toba mle salal bol kamun wel iket tingil mangwase magiulu reol girel sen dimlo de al sabel dimle tal mariala sa toba etira di dilu lo asing dia ngamadang lisel toile sel lorurnya saibal yang mereka gules o may gules aromat metul olje sia iman mo ore mulas suguma saibal asal tob del tob endi merigela pera Federal States of Micronesia $100 million yang ego mo saibal mama mura roman rauri ra kwase ulay kale guhero kaun sube lol ta blungas ulay tirgan masih tirga kora merurgir melboda kora muib setial toy de borngil toy masih dia kita di mo independent dia yang soalnya masih gida goler gid maulak melgora president lo asih dia gumdas lo sa federal grant taungil lo ur lengdiru leader mo more dependent ramrigele mo dia gumdas mo independent emla about mo independent ngari amasam lekol mas kau ngaram ka malol turu represent alubin dimla ultur gargi mles karnya realistic question binga dimla al answer say dimlol mliwa krin mo wasay ngway say kada mo independent and ngarak tila lutung mabtolu do sti say kada mo answer ngil mena mak mo dimla lutung malgor mau ulak kuasay approach sa aulubriu sul mooroy dratora dependent. Kidre lang abay giredel la dul wasay gid ko mo budul gir. Tia nga propose rar blue war other belo rogoy makmal ol ngit matirgelo rengo sul bolo ngil lom das ra the swil girer tia toy wasay. Kiden so adel modi kidel wai ser dul bara olele tuwa madadura adan Amerika lengar alir el gut maklid el dimo digit le say angara agreement ra a UN ma balura Amerika ma ulmlarnya trust territory matial pact akmal diom elela titi government lendim la rule angar alir ngani nga tora udo del boktat sernira uriu lendi el girel ase ngara girel ngal seltiang ragul de suegandi kadungul mo mereka seguir el approach al sum ngani question arga mo logo e buranix kya soal mo 2 hours le ga five subject Jangan guys, aku dah sembahyang dan ayat itu muka tiga berbeda. Jangan dulu ni. Dia akan question approach ada bosan number 2. so number 2 subject el saga de borni hal kristian no tranga dirgal namo kita imasel gulu sum di mo lisik mo dia ko okay nguasay
Number 2 waya ablel gire del tial adirgal apart approach amle gire del lo guerra marigel wasi ngara ulen dirga ka bolte mela al dadu e gamya so mela dadu bas bod establish ra toy lo ase clear lo ase tamle lem la mornya ul digal matar busul mata es kargid lo apre sei gida amle so aga de establish ngi malbornya basis sergide edol goy gur or L'india ndiagal agumda se ndiagal gire del justify lo ase el mora mrigel lo ase giuspe atela ludo dol mora school mga ndiak al sugum tiro uspe era basiorgi ndiagal tiro abara len gido abara len clockler Mga bayo burte wasi. mun gire lo ase ngara so miu mukor sel delia sorir ko se tiagid o ura gimrolul mo ngilati maptua ngartire ngak segida gugum duswek tua ngartir ndial ngargi tirga amlar li agio sper gmiu ebe bemolga so mi gim di side lo asim sebu main Seguida, académicamente ilang titirek kan na sa press conference bang lureng. oy Ngakaplo lang sa sor kami maka elek kumudi elek mi la sor kami bang lureng. oy Ngakasera kural kusel tel kampak sel ngakal bral boklo alatet. oy Kurang sa tel kampak ting ble to ko rawase. Sel guktu ko sel ble bokte ka kampak na ru awase. malumil wor Adra Miguel Adilitel kampak tol ka ser given mo economically independent. ngai se Basel iti na takap sa iya na tayo. kautan man Oh, madung yang aktif na ko isa hindi siya. dia kablo di question nga may gal morango dal toy mo Dia ulam kan press conference ko. tila igidak mal purpose rakam aulak mulo ay say takmulo asay elang modiakam simbay lendiaka sa el modiaka udodor belaw perpetual as long as we are here we are giving you money di tila dim nakalul de swed madiakal soal maula google asay memel borngia symposium ergida adar belaw maluben town hall nganang klel luera senkyo edo gerar bululu asay mlatchen sa de swed mlat chance es karabe es el constitutional convention el chance na toy lela ke ka diolit kita gumeser kide ngak laulak mulgor tel mulgor ngelang betok lar bela bla bodol mal el diskel au do do ur kumenangai kadiri al mo blame na public safety lo asetir nga man mangita pressure tirang makarang di mo rengas o melut kara direktor ak namori segi del toy di guspe ni le example dial adol tirak lal ura adal hair adal muraqablement yaktim dengan edel steps ya ka iluis elan mas ka onyo di question ase ay gel steps el girel ngaring dir ka toy leng o erom hara adrangod ol bulu ali sella almle la ala titi estoy dil mirablemente terbelaw e mula se a constitution ase como uspe ay la ala titi le com government already mo como uspe e a congreso que me amalod al mosel sol so mi la government ala sella la hiring ala ado ase foreigners ase com advertiser auror logo del club se el morar adal velo el sugumen dia adal apply e gom ura outside e even om hara adal may engar alel train rata adal velo tirgel duro se tander rengi el ad lower el gire replace rengi as soon as again en maral gela nga gatra product se rengi nga sai vale ya bosar nga tam crossan en game le marede ratiti budget office amula se girem el mortal position next year because my contract is up and I'm leaving. Magiba item siya mas indial sa pail. Mangmula se a contract na kasi gire kalol si akra adru era gurael. He can do it. Agim na mo telan gibala budget hearing la US Congress mong badangi procedure agim ruringir el all time. Na mo dia kabulguk ak marte. Eti adio tran mong lor niya lawsuit
el diregal mlo to arak lap to toy metumlom itu terngil wasay. Amerika namle top da la decision na corte lo wasay. Al sugumong udodra federal government at tuob del momdo del tirgalat. En mugul el diaga discrimination. Diaga al marlo aseng adra Micronesia ang adra Amerikana posisyon. Al sugumong ngaringi qualify del moringi ay gel udoda girel mongdana. Diaga al girel two-pace kayo. Lagi ngani gay sablon sisi niya. Adra titi mamle giran mamlap todo do ninga dimlap na. Modia. Anyway, aula tilal blam delia mal klol tilay gidal toya malungil de emphasize ngil mar adra blua say. Kiden suadal malamol malmala maudodra mrigil. El mora dia kaula bangalel tal perpetuala se diwai zel di mergobolati. Ending wasay sel agreement ta udang senggalada ng doing mulwas lendirga gisa kapirni dirga gisa sel MOU mendial sa kalamin ding wasay as long as el ngaring ya neither amerigir tal area ya udo da maray sel dimla loy say okay makwase mesel bolak lo spe ngim lorael egad makara to be fair, تديلو كواسين غاني شل already تلو 800 million المية غاني اندري دين they did sell واسي perpetua tiang as long as blue regal and perpetua release ed monga como el gora trasfan ya كمل غورا يا يدري يا تو فيرما administration تديلو سيل دو دل يلو تل 800 million اكس سي كده غاني اند 3 up till 20 something saya ngarinya ente sel 800 million. But sel da upal para hindi lukas. Yes, as long as Amerika la uspea pelo. Ito. Kapag di mo nga. Yeah, they did say that. Okay, se dia al salves el toilet tial compacta man ringia. Temiskida igeludo del le kotem le 300 million. Temiskida trasfandel. Magdam lo ederni mumlon mo betol no meden over 500 million. E dire rapakta mulo ase ika omngai ludo dil sugu mengarnya additional ludo del bomo spell kirela emergency lai gang murnia agora rak to COVID-19 maluming emergo Amerika en sabiul mora US Congress escaudo de tamsumi al sugu mun justified to Nantiadik medelo ay say. Adi gulwar niya mulo asay. Ngara girel morngili belaw. Margong ng mosbedel independent. Ulat tiya malklawul question. Sir, ukti o siya ngora wal di giyal kolor kita. Ngora either na accept ka siya independent hindi ko pa go sa lumen. Kosan no special terminal así. Sada independente ni sada espera y pangala trabajo. Ngadiya sele. Tinakal siya ako na sa chef di lo kasi. O ano COVID, ano ko kami shining example. Successful economy. I did hear him say that. Masang mlong ikan namin. Sila wala COVID compare the mga Indonesia, FSM, yan. Ginawa na example. Example of a successful economy di Siyang mga kredita na Amerika? Ya, milo chef farm yak sa chupa yung kredita alam pwede taligit ay yes ang korawal to kuas Namungil bas mil. Namungil bas mil kuawag to kaset ang wablan fulfill obligation natin pelat yung special argument ti yung space you know Ya, kami mera lo ay say tirgan negotiator kita mla accept ni. Adi question na kasi pero mla mo bregal toy mendial sa edin magarang edi alsa Brura negotiator gidal mo dia also detail to. Akpay wasay. The board of lagatak gida other belo. Mudungul morar buay. Malsu man ada ulo say oy mnamo sa mamel dirbor be muso do na American. Bolo ay say malakad independent. Malu be independent. Eda nga udo mo mrura mo independent. Tialagang mo merek alu ay kan mnamo merek.
egdel mutra adu auriur rida imrige. Say gida ngugul Yang besya. may man. Laji kliak maluwangi. Makes sense. Say gida mle girel mo Number number two. 2 gid. Ebere kada mo mutul meringi Ah. so mo moringa additional question. Okay. Okay? Ano na? Mang ali. Number 3 clear siya ka di ba ngawul do siya manda. Ay, 20 minutes man madiro. Okay. Okay, number 3 elang gidam artial document MOU. It's Mle kora question nangagal el girel obviously tumlong dan liar bekla. Di ngagam lo niya agora further el loyal confirmation el bengal wasi tiang adiagal lungil tleta el nadub el angaria purpose nget tumrul wasi. Mlo question es el toel wasi. A process ra negotiation el girel tial MOU. Len dial ngara ulak koram lo questions. Dimle olele tor o martra influx ra soldaulmi. Dia ka ngara ngai ga rutin ng mga mol maaringya equipment ra soldau mga almi mo. Maaringya kan traktol hire til murula apply mga. Mare daram adore. just to be clear, Temple start even before the administration. I say, ni guadim leber rotu mel mutre. El molmo aringi tial al dadu ya albora al dadu dialo aislo sa gimo gimla mo medengel waseng ngara listergi. Mandidi mlado dengay maradul olbila di rekam wase kamama degi mo dengay. Sel kuku diaram degi mo dengay. Imel golo sila seng lamor nga time ito mo brief mo. El diagal molmong ya seguida mlogan son ngagal wase. A process al diagal bora blu tal document. La intention tira sel nagal bora adra blu. Adang ngari oblam deng sil wase. Ngoy ngarang a kongres mo o tungul mo a kongres sel bon mereka. Na diklir nga siya wase. Sel borsel sain ngi ese nga na mo subi release ngi. Era remember lang. Di tell MOU, era kadam lang sila MOU. Di check remember ko sa sila ko sa sabi niya hindi kita na bogen ngi. Hindi kita na bogen nga ko sa kam kapil ngi. Maula Google wase. Ngaringir al sel se wase. Le diklir nga siya wase. Tiang abalit leng namora ba President Biden budget and being subject to US Congress approval. Say gida shortal pamsodel. Di sila longo adu ungel at ng kwawal dulo say. Ngla ungil labora Congress arbelaw direk. Gora mlor nga hintraw. Malubing presidenta dilo say. Ngway say dila ungil bor nga support. Dino president yung mga press conference wase. Hindi ka tutorial verify niya Senate. Tigilelungi. O dilulo asen diakal mga tial lgora prediction na nga kala amaral to. Nga tial dilo mo lgora was sel gumeso amulan tele la diakal girel mo lola approval. Hindi. Mamlak tayo sa yung presidente. Hindi ka lola ka. Hindi ko kali minsan sa symbolic reason. Di Amerika la. Ang daswagi na mga presidente kasi ngaramang kambas ulul gilgin waseng ngaram guk maldi subjecten mo Amerika le kaya subjecten Amerika. Mamle ensera wase le kaya ipingin Amerika le of course giril mo ang question approval. Di kita ko kordi receive mo. Ati to law daw tanda ka tutorial daw la. Magtingon ma history bolo ngir adara bulul wase ngaram le procedure sel mo Amerika approval. Tiagi dam le tletay. Dilul wase tiang aplal approve ng US Congress ng igar belaw. Hindi udaw da diale gora imomiu unless el ratify niya Congress belaw. Say gidam naringi. May aul mong loringi sel dula seng Guam Accord kamadangel loringi Nakamura Marua Moses. Say gidam nomurur sel plan loval mo Amerigel el girel na ko ngir niya blur belaw.
Mandiakal girel mornya udodol mergit al sugu mandiakal clear ra. Magumda sa voters ra Amerikel mar adra unggas ra Amerikel sibil mo question administration Amerikel ase. Dia temlago ngini adra belau logiwa a process tir. Say gida question ngal girela number 3. Ay say Okay. detail say gid. Process ra approval ra MOU. O ma alumeng section 442 agreement. Kila sel financial plan. Okay? Kita nga naman katuwa na yung tembre. Dilakad mo na question number 4. Subject number 4. The detail of the money that is included in the 800 million. Hindi ka muna insure nila sa hindi available. And, well, mal brought. Sel na at least sel they'll explain niya. Kadi kigalang niya press release ng Office of President ko maski the highlights sa agreement. Ya kasi sa agreement di niya yan. So, ML ko, Halak iwi. social press release. Kaya gina key points of the agreement, especially gan motora ayan. The agreement commits U.S. providing $20 million in the fiscal year 2024, a year before the end of the current compact assistance, and it increases by 2% a year through fiscal year 2043 for education, health, climate change and the environment, justice and public safety, and audits. The amount would slightly increase every year to $29 million by fiscal year Including the say 2 million. Mang 20 million until 2024, and then sell 2% until every year. If I sell by fiscal year 2043, Total and mo 29.1 billion cost 2% tamla every year all the way mo. Kore ko kasi direct ka nga sell 10 million a year for 6 years beginning fiscal year 2024 to help Palau pay for what it had to borrow because of the impacts of the economy because of COVID-19 and China cutting off tourism. But yeah, for the next 6 years, hindi na kaya 10 million every year, Muhara Raman said. Yung said number 3, 50 million for each fiscal year at 2024 and 2025 for the trust fund. 50 million at fiscal year 2024 mo trust fund, 50 million el mula yagi dele 2025 na trust fund. Agi na mo na rogoy ang siya gid 800 madringin 880. Ngani nak na son ngani udodol mara economic based development. Sel ko ng tiyan hindi ka wala kal ko ako ngari besar kuaseng mo niya kaya dele economic advisory team or something part ng pact the specific dirak iwala Ya mo din montamo funder sa group dimlal dutila hindi ka lusin di ay salwasan kani let's sell mlara sell agreement blel sign ring how are we going to fund it? US a funder ni hindi bela chusar tu martul el medicala chusutil mawan el jointly tusurin to 5 la Seguida ulak mleskra money detail. Okay. Seguida. Le ulak tiregal mleskra niya in connection ng waigel mulugol girela. Economic development independent tulbulua cannot be without economic strong economic base. Seguida ngora ulak kasi gidi manal mo oida independent tultoy. Priority tirgidle elang kugul de swega tamal de swega say au ulma bela ngara economic crisis mal uben shortfall raudo ngil dimlad ngal audo del develop economic development bela economic bela mo ulma moise Amerika la dial Thomas kida igal el spoon feeder algong mo peabal sed mangarang
Ay kalblado mal sergid ma short folder gidra ko vid ma ajaban mo kasay im kamera ala mangarang. I gave result to a lack of economic base or economic development. Edim lakal timle establish ra United Nations amistri ra edel toil giril mrul ru eral bornia titi. Giril meskida political structure most edel decide lo sa mo independent mangarang. Yung erong amula say giril ngaringia social services kay gidel. Ya ongevea amle girel mornga economic development. I say. Ay kay gid amle girel mornga. Edim lakal borngi maul magardir ka short. I say. Say gida ulak mles ka sel question. El anga number 5 am namo break. Summary tial. Ito ka ang question ng timde na 55 minutes timde la 5 minutes ato nga last tal ko yan eh. Okay. 5 minutes am there. Dia ka last the cell number 5 na kasi. Mela alloy se situation. Muangraul de suela a congreser belau marada rabalur belau lorrenga setial press conference ra president maigal togoil dolgor el an ngara babier lo ase ngara dirga kadula mrigel mangara kwabas e mangara besan maralmi mai say man tatli se dia say. So what is next now? What is next? What's next? Gumda suesel togo gambes I mean ngak lagire dal other belau ensuerni. No more playing games of secrecy. Bodal albang abang beklado dilo say. Dial sebedel independent muguk tubor tiagido mo. Bada uran na ko sa tada amriga lo say gomding artiale buldigra bulada dia bola gomding artiam gomding skuma maudo mama dikel guk mitira manan mem dil tilmo mistu. Say gida Amal. gida to Pay ko na onem sila baka kaya gid point tel blam. Nakamal tral ko adi tral ko lang wa sa ito kaya onem sa presidente ya. Di ko alam mo taligi ngariya ako na sil ko na. all the swim. Ilak po tiya tal ko ta. Wana yel. Pagsaltam ko tao do swim di tira ko do swim. Kamu. Gani. Naksel ko siya. Sila ko gimorot kaya station. Wala po kutong na do the man but you started fundraising mo kung ito do the mga equipment. Yak magotero la wishlist na. Sa kaya kita muspe. Ko sa sel ko message tala ko tem la bro to ko mo maluwi lang na ngat $1 million na bigel. Maluwi. Di ko la yak remember la government terminal ada bro do. Wala bro at least el bro all bill. El do kasi awala gibam negotiate hal ngala so miu. Masel gibam negotiate. Kana mo kita tel point ngal wa sem kan gimnak do get mol. Dia kamang aktimal ko ra betengila to ko elwa say. Kirgel senator sel dimla al borsay akna mga do orar tederti. Ito asay. Hindi na kasi kami nga mga liw tal to abom Saudi alangariya talman lang giri ulmusumukli. Ito asay matar busul dimla gimara umat maklira walil mandia gimo dengan liya amler ngalela uror mangarang mandia al soma mal kamentri melan diral dira gibo mo dengan lo asay kaludo dumungil makmurti lo asay madalo asay ngukna mo mereka morgo mo besni ebay morur odibel mo o boda lelak le domda sa ikaludo bladangare la morgue oy ya lagi kadu tiola bel molo ri be be kangal se gida en ser ngal murtilam makmal goil wasi ag ngara tilay gido sisilul das lo asi al sugum kado masiora ras se sugum man maral sodan let sel dur ma adr bela got masiora adr bela edoger tilwa sengara so miulega kita ulegan ngak al bebira time kadam nge ungir tir
hindi tira di akal sabihin mo say, matwa sa ibaym, pamtekir nga rela, bul sabihin lang utila. Lek na mga tikal buhay, kalwa di akal, nga ikaluroras, toang, ito asay. Insomma, mloge na question, hindi mo nila, siya nga na kyoge. Lendi ka nga rin mo nila. Kiril talo sa mal trouble gul, ang nga nga lang, transparency. Kung mo mangitak rin ito, hindi niya implementan. Ngayon, ikay ito gulukol. Nga kamlor sel officer rule mo doon. Ngira di lungal, makabong chikase. Kamasam di marota, toy makabong. Makmulong. Ang gugen gele nabiyama. Gel direct. Ge. O yun, say gidal. Place. O yung muna nga, akwasay. Ngaringi a procedure wa nga namul ma-advertise radya list duties and responsibility raat ma education requirement ngi ma experience ngi mana etap lara masa ngaringi magidir ka murun nakos ngo amal jakrenas yung wasi al sum tame agi les ka giruli ya la gende gi murun Gura mula say. Sabela, direktor el gukti. Lumang minister di manan mo say kaungil mo direktor. Yan margong na mo mre. Iya, follow yung Ngay say, matatrato ko ang nga procedure of remove ra. Te ulak mo mo si to ingil ngal karay maligale. Emle administrator ISS. Emling to doon nga kasi. Ngora man daw niyan mga makasikama dadali at letile mo kasi. Jadi menelak mo say within 24 hours and tell hours 1 hour and tell ang ito the tell office makukle mo ro. Jadi menakal siya babiel mo rin ilos ay gagida problem maragaw maul magumbre nga help sa chance nga niya alam mo daw niya sa due process ayo alam mo lang lisel latal survey. Hindi alam na mo daw follow. Mitya Michael minister diluloy di ko adi al dulas. Ngaring itigder problem magyobal mortiang. Malbon nga basis gider review nga la setiang loy say ma. Gadi di ado ngemo. Aul ma malwala bla bulis tos. Tungoy titil switcher tirte muguk cancel go promoter ade cancel mara makwasetya. Hindi niya teme, hindi man yung wala discussion lang. Man di malakampak. Hindi ko tuwa kung sumra aga palo Hindi ako Hindi mo lapas sa teme. hindi ako malungin. Mga man sulang ang medyo lang, mami. Malitingin mo wala na tapchak tingin lang. Kung nasa next week yan mo, man ang amor niya will update, hindi na kaliginit yan kampak lagi direct ka, mamalata news, mag-direct ka bring mala information. Tira lang na sign na sila. Main nga halap mo, ganit. Kaya ka hotel na swam sila, inisya, nabring lang ako sige, sila, direct ka dim na kalbilis sige. Nakpatral ako sige, yung information, yung discuss nga mga kalubak. Kaya ginit, mga understand the land. Ang elementary kita, ang alit. Kaya bawal masulan, medyo lang, ma'am. Ako connect sila ngayon doon yun. Hindi ako, kita man. Aktiral dir ka malmol me wak klase suma. Malun itira da blulo sa bomungil lo mesel daso tel toy base igel namdo maigel nga press conference emom daso all the swiule daso tiang mo gariol la adara blul girel al sugumum hindi ako ngayon di sel gumesa adara maligel ito di regal begiklal Dio bato ko ilway sila ito mo criticize tira blulada mo criticize. Okay. Okay, baka man lang, ba makuknek sila. Okay, bulway sila. Maingat.